Siyalibingelela egameni laJesu Kristu lo inkosi kanye nemsindisi wethu. Kwiphoto lenkulu nalamuhla ukuthi besingaphindze sifinyelele kini silethe tindzaba letimnanzi, tindzaba telifangeni laJesu Kristu. Siphindze sinibonge kakhulu nanje ukuthi nithathe isikhathi senu mhlawumbe nisibukele kulabo labasibukelako futhi kanjalo mhlawumbe nalabo labalalela le audio nabo kanjalo. Siyabonga kakhulu ukuthi nje nithathe isikhathi senu nani nihlanganyele kanye nathi emalangeni mhlawumbe lengasho ukuthi malanga lamahle kwenta kwaNkulunkulu webhayi mhlawumbe ubonakala ngazuthi umhlaba uvungekile, kepha siyakho ukuthi cha uNkulunkulu wethu yena akakavungeki, so lochubeka njalo nekwenda timfo letinhle naletinkulu kakhulu. So sibonga kakhulu ukuthi nasemalangeni afana nalanga sibe nalelifuba lokuthi sifinyelele kini noma nisemakhaya. Asathe nje lelifuba sikhuthade bazala nokuthi noma mhlawumbe ungendiye somfeni noma mhlawumbe lelifuba lokuthi ungaba kanye nathi lingaveli, kepha la ukhona khona ungakuyekeli kuthandaza, la ukhona khona ungakuyekeli kufunza livi, la ukhona khona ungavumi ubudlelwane bakho nenkosi bese sebuyalahleka bulahlekiswe ukuthi mhlawumbe bongaye somfeni. Mina ngisho ukuthi lesi sikhathi esihle kakhulu webhayi mhlawumbe noma ngabe bosojwayele sokhona kakhulu soba ngathi uthatha lona kakhulu isikhathi lesikahle ke lesi ukuthi uadjust lo budlelwane bakho, ungabi ukuthi mhlawumbe unebudlelwane nelisofo lelithide, kepha ubuyele ube nebudlelwane naJesu Kristu lo inkosi. Isikhathi lesikahle webhayi mhlawumbe ukhanze ukuthi lo munye besancike kakhulu kumfundisi wakhe sakuthi evo ndeka ngoba mhlawumbe ufike emehlweni yomfundisi, kepha lamalanga langa akahle kakhulu because noma angekho umfundisi unaleli fuba lokuthi so tifune wena utiphole wena ukuthi wena kanye nenkosi nimephi, wena naNkulunkulu nimephi. Malanga nje lamahle kakhulu langa lesikhuthatha khona ukuthi umzalwane usekhaya ake ube nelisofo khona lapha ekhaya lakho. Have church in your house, have church wherever la khona. Ungakuyekeli kukhona, ungakuyekeli kuthandaza, ungakuyekeli ukuthi uqhubeke ubudlelwane bakho naNkulunkulu bukhulu, ungakuyekeli kuhlala usebukhoneni benkosi. Ayikho indzawo lephephile kwedlula kuba sebukhoneni benkosi, ayikho indzawo lephephile kwedlula ukuthi wena ube lapho khona uNkulunkulu akufuna ukuthi ube khona. So ngalowo siyakhuthanda bazali ukuthi emalanga lafana nalanga akasuke ukusikhweshisa uNkulunkulu. Kungaba buhlungu lokuthi ithi nayenza lesizini le ikhanze ukuthi wena sawulahlekele kulobudlelwane lobo solo unabo naNkulunkulu. Mina ngiyakukhuthaza ukuthi akusinakwenza lamalanga la kukhanzakala ukuthi wena naNkulunkulu sekusezingeni lelingcono, awuthi na ubuya phela emasonto avulwa nobufakazi bakho kube sekulobungcono nalomhlawumbe lesagcina ukhona khona, kubonakala ukuthi wona isikhathi lesihle ukanye nenkosi. Inkosi nje ikhuluma nawe ngaphandle kokuthi ibe mhlawumbe nalabanye abantu. Ngeke sakufihla ukuthi etihlitweni tethu nasemoyeni wethu siyakufisa vele futhi sesikhumbulile kuhlanganyela nalabantu lemasmakathi kunento ukukhumbulana ukuthi eyishikosi yami kube libandla likhulu emasonto avuliwe maye ngabe kukahle ngabe siyabona bazalwane bobani nabobani. Cha, silikhumbulile vele bazalwane yakusimnanzi mhlawumbe nasishumayela ngekho shumana titofana, kepha ke sikhuthathela ukuthi la ukhona khona ungalahlekelwa ubudlelwane bakho nenkosi. Nakonje mhlawumbe angicale ngabo namuhla ekuseni ukuthi asingaluzi lo budlelwane lesesinabo nasimakathi, asingalahlekelwa lo budlelwane lesesinabo nenkosi noma singekho kanye kepha asikhuthale njalo enkosini, asikhuthale njalo ekumethembeni uNkulunkulu. Ngicela ukuthandaza bese sesiyevini namuhla ekuseni babe lothembekile uNkulunkulu ophilayo, akekho lofana nawe nalamuhla. Uyinkosi, uyabusa, uphakeme, wena wefana awulinganiseki, phakeme kwedlula yemazulu. Ufanelwe dibomo uNkulunkulu wethu, ufanelwe ikhathimule mandla nebukhosi zibunge bakho. Nalamuhla ekuseni babe lothembekile siyakuvumisa, siyakubabata, siphakamisa kuhle kanye nemandla akho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nalamuhla sithi wena wethemba lethu laphakade, wena ulivala lemile kuze kube phakade. Akekho longafananiswa nawe, akekho nalongalinganiswa nawe. Ingawona namhla ekuseni simemethela sithi phakama wena sipakathe ukuze titha takho tihlakateke nasesikhathini esifanana nalesi. Sithe
ngibone ukuthi lembala wena uNkulunkulu fanele khona uyinkosi yamakhosi ulanga lekulunga uhlumela likaJesu akekho longafananiswa nawe egameni likaJesu nalesikhathi lesi simakathi konke lokho awentiwa kulenza usinikela esandleni sakho kulolona loyo uNkulunkulu lento afinyelela kuye live lakho wena yena umsebenzi lophelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha chobotele yanhlitiyo nale yanhlitiyo ithambise uyena ilungele ukufana wena njengoNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Bazalwane namhlanje kuseni sitawufunza encwadini yaJohane chapter 5 sitawufunza nje verse 7 na verse 8 ncwadi yaJohane chapter 5 mhlawumbe inzaba letayilekile sitawufunza nje amavesi lamabili verse 7 na verse 8 lebhodza yaphemvula yathi ngosingide umumvu longangifaka echibini nakutenyatanyiswa emandi ngiyaye ngithi ngentama kungena kusukela omunye umumvu angengcelele. Jesu wathi kuye sukuma uthathe iligcasi lakho uhambe. Ngekucabida beliso lemvodza yaphila yasukuma yathatha iligcasi layo yahamba bekulisabatha ngalelo langa. Amen. Kafishane nje bazalwane ngicela ukukhumbuta noma ukuthi sikhumbutane ngokuthi libandla laNkulunkulu nguyona institution lenamandla ngetulko wonke mhlawumbe lamanye ama-institutions lesingabanawo emhlabeni mhlawumbe ngetulko wonke lamanye ama-structures lapho abakhona emhlabeni libandla laNkulunkulu nguyona mhlawumbe structure or institution noma umkhakha lokhona lonemandla ngetulko konke lokunye lokhona. So akunakhuluma-ke ngelibandla laNkulunkulu mhlawumbe akukhulumi ngelisongo lelizidi but ngikhuluma ngalo mtimba waKristu kuwonke kokuthi ngiwona unemandla ngetulwa konke lokunye lebengaba khona. Uthi nakakhuluma Jesu athi niniketiwe amandla ezulwini kanye nasemhlabathini and njengoba nginikiwe lamandla lenginiketona nani-ke nginiketa wona. Nawo ngalamanye amagama uthi Jesu nginiketiwe onke amandla akasho ukuthi nginiketiwe half wemandla but uthi onke amandla nginiketiwe and njengoba nginiketiwe nami sekwedlulisela kini. So asiqonze kahle ukuthi uma silibandla sinemandla ngetulwa konke lokunye lokhona. Sitakakhuluma Jesu akhuluma kuphesho athi etibone livala ngiyawulakha ibandla lami nemasango esihoko angeke aze amelane nalo. So libandla linemandla ngetulwa konke lokhona. Lokho nje ngicela ukukhumbuta libandla namhla ukuthi asesiyekeleni ukuthi ingabada asesiyekeleni ungadethembi kunemandla lesiniketwe wona kunemandla lalakithi le umhlaba ude wona. So libandla kulesikhathi lesi sikhathi lesi right sokuthi lamandla lesiniketwe wona ake abonakaliswe. Sikhathi lesikhathi sokuthi selidlule ekukhulumeni ngemandla kephana sifike lapho khona abonakaliswa khona ukuthi vele labantu labathi baniketwe amandla basho ukuthini. Ngivakahle phela nathi akunamahloni ngelivangeli ngoba linemandla akasho nje ukuthi linemandla phela uthi linemandla. So libandla alingadikhohlwa ukuthi kulesigaba lelibeke kuso noma kulesigaba lelilo kunemandla lavalelwe lakilo and esikhathini lesifanana nalesi isikhathi lesi-right. So ukuthi lamandla lasebandleni bese ayabonakaliswa. Asingagcini nje ngekuqoqa ukuthi noma ngekukhuluma ukuthi sibapha abanemandla kephana asifike lapho lamandla lesithi sinawo abonakaliswa khona. La sifunza khona mhlawumbe ngisho ngathi ithawale siyathi koJesu uyaqhamuka echibini laseBethesda iBhayibheli lithi kwakunemvodza leyayikhona lapho yaseyigulile for iminyaka le-38 and le vodza lena ekugule kwayo wafika lapho ihlobo yayo noma umndeni wayo uyithatha uyoyibeka ngakuleli chibi ngoba babatiwe bokuthi njalo ngeminyaka kunengilosi yasezulwini yehlalo ifike inyakatise leli chibi ithi-ke ingalinyakatisa bese uthi loyo lotawungena kuqala kube kuyena lophiliswayo. So nalemvodza ngicabanga ukuthi bese bazame konke lokunye
ngakuzama umndeni wakubo bafika lapho babona khona ukuthi cha le timbo adisisiki asale simthatha ke sombeka lapha kweliqhibi bathi nakhona sibambekile babona khamba iminyaka solo angaphili bagcine bakhweshile bamshiye khona lapha ingabo besahleli ayebona edene mfulo ngamsita bayibhele lithi nakafika ke Jesu ufika ukhanza lengotha ihleli laqhibini bathi umvumelelo ukuthi mkhazi ukuthi njalo ngeminyaka yayifika ingilosi inyakatise leqhibi nayo inyakatisa lengotha nayo yayibanethemba kube uthi lo mnyaka lo nakutawungena mbili ifika ingilosi ilinyakatise leqhibi ithi nayithi yasonzela lengotha bayengelele hayi ukuthi beyihleli ingazama but nayo bayizama ithi nayithi yangena bayengelele abantu abangabasita bangene kuqala kunayo now lengotha noma mhlawumbe bebayengelela ayizange seyibese seyilahla themba ukuthi hayi nadamfuleni bangathi angisidakali ngihleli mahala bafu bayangena bayaphila mina ngiyasala but lengotha beyiqhubeka kanjalo ibe nekukholwa kokuthi noma mina ngisala ngaphandle litawufika nami lithuba ngitawungena ufike lomunye umnyaka iqhamuka ingilosi ilinyakadise liqhibi ibe nethemba ukuthi hayi lokuliqhibi linyakatiswa kutawathuba lami lengena ithi nayithi yasonzela bayengelele phinzi bangene labanye isale ngaphandle yona ithi nayisele iqhubeke njalo nekwethemba ukuthi noma ngabe emaphuma akushiya kepha ngiyakholwa ukuthi nami ngiyawugcina mphilile yayihleli lapha ngaseqhibini lengotha hayi ukuthi yayihleli nje ukuthi seyihleli kepha yayihleli inekukholwa inekwethemba ukuthi nami ithuba lami litawufika nami kuphiliswa kwami litawufika akhathalekile neminyaka leyendlula solo kungaphili kepha solo ngiyakholwa ukuthi nami ithuba ngiyalikhona ngiyawuphiliswa Bible lithi athi ngalelinye langa waqhamuka Jesu ucubo lwakhe nakafika Jesu ubakhanza bahleli bonke lapha lebe bakhona Bible lithi abanye bebangakhona ikhambo labanye bangaboni baphephe mhlawumbe kugula namakhubateka lokwahlukene nakafika Jesu ubakhanza bonke bahleli balindele kuphiliswa but kunelemvuthe lesolena seyihleli iminyaka kukholwa kwayo nekwethemba kwayo sekusesigabeni lesiphakeme ngoba solo yonke iminyaka ikhathile ukuthi itawuphiliswa manje bayayingcelela ayikholi lokuphila but noma bebayingcelela ayizange seyilahle kukholwa kwayo nakafika Jesu kukholwa kwalemvutha lebesekuphakeme kuyamvusa noma kuyam-attracta kumele ukuthi abashiye bonke labanye lebe bakhona ayo attenda yona kwene njani it is because lemvutha lena beyisolo ihleli inekwethemba kokuthi nami ithuba litawufika nami ngitawuphila nakafika Jesu ukhanza lengotha linalokukhulu ukukholwa lokuthi nami ngitawuphila lithuba lakami litawufika mhlawumbe labanye bebasathanda ukufika basabuka ukuthi ingabe vele kuyaphileka yini kule ndzawo ingabe vele kwentekani lakeliqhibi but lemvutha lena bese babonile labanye baphila mbikwayo bese babonile labanye bafike bayingcelela bathola kuphila yaphakamisa kukholwa nayo kokuthi nami lakami lithuba litawufika ngitawuthola lokuphila lekuhlalele yanquma enhlitweni yayo kokuthi angijiki la ingakakuthole lekudeni ngoba kube kwakuyimvutha labeyigive up leminyaka lebeseyihleli beyivuma ukuthi bengayiyekela ithi hayi vele sengiyohlala nje vele angeke ngisakuthola kuphila yaphana yendaba kanjalo yathi ngulithele nami kuphiliswa kwami nami ithuba litangivelela asilekafika Jesu wabashiya bonke bahleli waqonda specifically kuyona ngoba kukhona kwakhe kwasekukulelinye elizinga wafike wambuza umbuzo wathi uyathanda yini kuphiliswa uyafuna yini kuphila yaphevula lemvutha yathi Nkosi nike noma ngifaka echibini yonke iminyaka echibini lalinyakatiswa mina khona labangengcelelayo athi Jesu wena usathini ichibi
sothi ngakumukela nakuyokutawukhulunywa ngalokuthi kholo wakho kukhona lesokulindele kuphila awusadzingi kufaka echibini sekuyavele kukhulume kuphila awusadzingi imethod noma isystem leyejwayelekile sodzinga nje kukhulunyiswa kuphela wasewuthi uJesu namuhla wena uphilile thatha igasi lakho uhambe kunenjani lemfotha lena beyisola ihleli bathi hlala kwayo beyingakahlali mahala beyihleli ilinzile kwakuthi khona lokutawendeka beyihleli ilinzile kwakuthi phila tawufika nakiyo ufuna kusho njalo nakuwe namhla ekhaya la ukhona khona enhlitweni yakho ungalilahli ithemba empilweni yakho ungalilahli ikholwa akawuqhubeke ulinze ezulu akawuqhubeke umlinze Jesu kukhona la tawuwenda kuye ungavumi kulahlekelwa kholwa kwakho akubeke uthembele kuye umangaliso wakho wena ngenteka ukhambe ngendlela lengakajwayeleki umangaliso wakho wena ngenteka ukhambe ngendlela lehlukile kunaletikethe indlela letatiwako kephana kwakho kunye ake sowumethembe uNkulunkulu ake sewukholelwe kuye asewuthembe la ukhona khona kwakuthi izulu kukhona lotawenga ungenteka uyabalisa ehlitweni yakho uthi sengithandazile sekuphela iminyaka impempulo ayibonakali cela ukukhumbuta namuhla iBhayibheli isitshela kahle ukuthi wake ngalenyaka Herod wabamba James wambulala iBhayibheli ithi wathi nasambulele wabona ukuthi kuyabajabulisa labalebe baphethe noma labalebe bakhona ngaleso sikhathi wasephinde welula isandla sakhe ubamba naPetro ayokufaka ejele iBhayibheli lithi libandla lahlangana labandawonye labasendlini lathandaza wali libandla lisathandaza lomthandazo welibandla awuyanga ejele kepha nomthandazo welibandla wayibukela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu nakeva kuthandaza welibandla wasesewehlisa imemvulo lememvulo nayehla ayehlela endlini labethandazwa khona kepha lememvulo nayehla yehlela ejele labePetro khona kwenzenjani ibandla liyathandaza lithandaza lisendlini umthandazo walo awuyi ejele uya kuNkulunkulu uNkulunkulu nakehlisa imemvulo asitshelo ngengilosi leyafika la kuthandazwa khona kepha ingilosi yafika la bekunenkinga khona so ungeneka nakuwe ubona abantu abangazuthi hayi ngiyathandaza sekude nalemuva akho imemvulo yakho iphutane masinyane khona lokawendeka iBhayibheli silengilosi yafika yakhipha Petro lebekasejele kwenenjani kunelibandla lelimthandazelayo samuye ngendeka nawe la uthandazela khona noma la uthandaza khona ubona bangathi kude lokwendekako wathanda unikete isiqiniseko eveni lakamoya kukhona kunyakatela lokukhona kukhona kushintshwa nekulungiswa kwetintfo lokwendekako wena ungakuyekeli kumethemba sibakathi qhubeka njalo ukholwe nguye masinyane umangaliso wakho utawufika bandla kaNkulunkulu asingayekeli kumethemba sibakathi bekungabonakala bangathi sekhambe tikhathi ngabonakala ngathi sekhambe iminyaka sekhambe malanga simo sakho solo asiguquki simo sakho solo mhlawumbe usibona bangathi siya ngekuba wesi mina ngicela ukukunikeza ithemba masinyane wakho umangaliso utawuvela ngendlela lengakajwayeleki yakho imilehlo ifutane ukuthi angeke into ngalendlela loyigathe ngayo wena itawukhaphuka ngendlela lehlukile angibati nabathandazela Petro bekukuthi bebagathene mhlawumbe bebalinze kuva Jesu akhuluma ezulwini kephana lokwendeka beva ngaPetro santontotha emnyama nakuwe njalo namuhla kwekuthi khona kuNkulunkulu bese uyathandaza uthi uthandaza indlebe yakho ibe ilinzele ngoba masinyane bemvulo yakho yawuntototha emnyama masinyane Petro wakho senjilo utawukhululeka masinyane lokho yokuthandazela ngokutawubonakala ungakulahli ikholwa kwakho ungasuki kuNkulunkulu qhubeka njalo wathembele kuye umangaliso wakho usefudane Nkosi iqhubeke ibusise emakhaya la khona cela kuthandaza namhla ekuseni
Wethembekile simakathi luphumo emandleni ebukhosi kufanele wena akekho lofanana nawe. Babe siyabonga namhla ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga nawe lokuhle losenyela bona singumhlaba silive sasikhalile kanti kuwe simakathi. Babe siyabonga lokho ukuthi wena uNkulunkulu endlebe yakhe ingazange sayivaleke uhlala njalo ulithele ekhala kwakho. Siyabonga simakathi lokho ukuthi nasemalangeni lafanana nalapha uyalikhumbula ibandla lakho, nasemihleni efanana nalena uyalikhumbula amakoti wakho. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha lihlikiyodevu liqhubeka njalo nekuguqukela kuwe, lithemba lethu silibeke kuwe. Nguwe kuphela lolithemba nalolikhamba esikhathini esifanana nalesi. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha qhubeka simakathi uthinte ngamunye nangamunye kubo bonke uNkulunkulu abasibukela bona labasilalelako. Qhubeka njalo kwabusisa simakathi wenele kuhle nekuphakanyiswa beligama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Nkosi iqhubeke ibusise bazalwane, sitaqhubeka futhi nasevikini lelidabuka njalo simakathi amen. Amen.